Mitie DL Kasiebo. To say kutu say bam. No the anybia. We are Santiago de. DL News. No nsia abo Ghana de hye mu nyina dwo momakwaba ediba DLFM 106.9 ebana so sense ma hodo am edi ahim e wo man Ghana mu no yetena se ne de mu kire mu nyina da eba ebesom ne yaka mu sense mo de yeboaboa no se oman adwuma kase bo no yakuche ne nyina da akugu yen abe fontentan kase ne so a ne DLFM online.com eno wa chinso kase bo nam DLFM yen app no na biu tinin app no so Sansa na your Facebook no Adjoa YouTube ni nyina da DLFM 106.9 kasi egbe champion Taylor Diamond no ehunfoni any videos ahodo nyina nam so a ubenya bi na wahwe ediamayen emre sem wadwe nkyene beji nyina kenkanya na your Facebook no so DLFM 106.9 sanso ene WhatsApp no adwuma 0593 40 6565 0593 40 65 ebaje mane kenkan nyina ede won besrew mo messages no emfa kase bo nsema de babeso no ho sente saa de na yamanyo sama gemre na kopiem e wo party na tena yakese kokwenkan na kwaje fans no watena yakese e ho no wate yankopon onka ho pam anumre yi ensem titira ebedi kase bo no makotini bi ene say oswafo no ena ohwe oman Ghana nya ho ne ne enso mekire Minister for Energy and Green Transition ne den John Abdurai Jinapo onimnyamfo echiremu a oman Ghana yatim sese no enkasa afini kwere na oman Ghana yatumi aboka $840 million ewo IPPs eno ya independent power producers oman Ghana nyinam kanea na chiremu a ebo oman karodo Ghana mampani monsode nenye bibi emfanfa ho Ghana mampani abedi echire de abeto gender based organization for anim so momodi anom faska enfenshen ma eye mabunu ni musanso na mbo omo akasa ye omudwuma na sane ebe ye beboa wo na Ghana fo nyina ne mu se make sia aka no tamofo pani edema oman Ghana former chief justice edema Ghana aye Justice Gertrude Alaba Esabatekno Ghana mampani ba na o kirem se dabi ni dwumadie bi no enso ani nti watunu se banche ne me wafa se Gertrude Alabatekno eden krata akodam wo court se Ghana mampani ba yi aketua bi a esa ne nsaka ansana yetu na de so ne nsanka ye afin so somo ne hwadodode no ne nsanka ye nti Ghana mampani nim na se otumi ma wo mo egi justice bafubon ne tumi se o meyo tomofo pani akrowe mu enya de ebekom kura Ghana Statistical Service for the Abetuja HM said Eyade aduane mu haw atimi akoso ye pa Ghana fo achese kom eku no apeja e de akos 7.3%. Meka say arahosem bi ekoso e wo finfin mantem ni mu a krobi edi adaso no eye kwasi twukrom eno ofinfin mantem mu mekire Central Region na nkra betodwa echire mu say schools e wo honom na ade hye won potem honom no titiri ni school ma ya no wonu bu wo monsa enam galam say ensuo ni nyina senti emofa ne ntumi nya ensuo nsiesie hu wamra mofrei ekwa afikyiri won de nsem ya tudwa ede na won maka yede mu kyire mu besum animri Onyonyafo akwami amponsa ede niema ehuhie de akoma eye SHS mofro mu afi no mbehye school na se ewa Manses South District nim ibako pie mu ewa pie mantem de amekese kasamafo ede mo nimnyamfo brand e champon ne campaign team no ya Mr Eric Amuakotwam ode smart dwe kyire mu se de ne makaka akone de pempen so edie emana son se delegate ne betumi ato aba ede ama brand e champon ensem no pina ka ho na yesi ho konwa ede beso mo se oman adwuma kase odiero ha ene nsia ekiri Paul enkron kase fidios ne ka mo se Nyankopon ya adoma openima bosumedi anim ne de toso nsia ene enson ebeye mpapa Daddy Lumba bemo boada ebeye da ponda omaga na nyina bofo ba kopa wiase na di na yaw yebekwa na ye ewa santemantemu Kumasi babanya last sports stadium ebehuri ye pa nti mesra wada t-shirt na busu wada de Lumba ni station ha no mu fie ha no munyam dodo a opebia ba won sebeka ene ese ope medium say ye large extra large ana extra large a wo ba fie dodo a opebia no won sebetimi akabi sanso na ye wo chewa ha no ma efe media ehye in fact to mo Facebook no so meche na fata me pa ni nyina bi wo ha ba dodo a opebia no won sebetimi aka sanso na wodu kunu bi wo ha no ma betumi de bia bo ko mu mi se mi kono
mecha ne de magene dada saa nso na t-shirt na matogu ho cha dakam na meduku no me kwa na bom ko mu in fact daddy mfo ni bom nti me na mana mitiri ahono aye don mesra man san ka de na ye nyina mfa nkogya menye papa na ebia wontumi mma mesra wakwanya wo ho ma frem penifo ahomatrufu esi na press order no ne yemfa aka de ne nyina mfa mro 0579 284 181 0579 284 181 and 0531 356 732 wamadi ana frem penifo na jimu nchire mu nyina efafa yem papa na nema ahodo ayeton ewufie ha ne mo no eho Ope Lumba super ato edi ujuma betimi afrem penifo 0555 274 757 and 0577 475 343 Okodan suma ne important mama da mabanyamiche yeso distributor wo ho or adjacent Lumba Sport Apietus Lane from Madam Abanyamiche 0557 349 401 Mama Vic Ewa Franco Sport M Oben Eye Onyase Washing Bay friend 0500 680 783 Bra Kwame Ewa da Command Circle Station Oben Adom Choba friend 0244 094 793 Madam Edith Kusiwo Dowenyo Opsi Central University friend 0246 601 004 and 0266 400 215. Akenka for ya sinkundwa ni mre no. Ya ba cheche kase won se bobonam ma obi ansa kan dia ni mre no. Ya hune tia sentemu a yese aduasa mienu gu obi ade ma ekabo mu pe. Eye aduasia 962 tit ena ni mede besamo. Dia meje so eye wo fa. Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Mene. Adjoa Agyei Sikapa. Ye da ye ho ye ba. Ye de kase bo no e kire mo ankasa. Ebesamo. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Efitu mekane share yen. Ewo Facebook ono so na afisi YouTube na kasebo no. Yemfa emunchiremu emfa ensomum. Yensha kasebo na se enfefri osofo no ana oda o my Ghana. Ahone ne ensem ano. Mechire Minister for Energy and Green Transition. Ne den edo nyam for John Abdullah Jinapo eden sematudwa echiremu se. Sesi amekese no o my Ghana. Ehu behia se manim yada. Yebetumi di sika ede ahye Voter River Authority for dwumadi omudim na boa na o my Ghana hone ne ho sensem no. O my Ghana yenkase de no. Yetimi atetere akoban mu na boa na hone ne ho sensem no. Yetimi akoyanim ewompuntu mum. Na wochirem amekese de afi bia no enkasa afi baako enko na wieye no. O my Ghana tumi di sika botene $840 million US. Ekwa kwahye ahonene eye sensem a eno ne kwa edema ankwankro mo my Ghana ahonede ma yedrisum wo men mekire independent power producers etwanity a eka ne se IPPS for etumi gisika we edi na wo kirem a sa sika we etumi boa na Voter River Authority dwumadi omudi etumi tiretirem na my Ghana ye ne yankase ye honede beboa mo men ye gina ye naso ahonede nsensem a beboa pam ne kasa mu ene wo kirem a ha adwen pa so my Ghana ye betena se na mpanifo ntumi munkum enkonta na ye ntumi nkwa yanim na nya nwene se kwan befa so a yebetumi atwatere akoban mu efa ya hone de ensensene mum yetumi pagya sika wei ede ma ankwa ankra wonom ema ya hone ne ne yewie pe na oman aboka o kirem sei sika wodo ede ma ankwa ankra mekire independent power producers no sempenifo transe nyehye pa na de sika wei ebo made ade hye ne yankase yedim etetere yakoban mu ebedu baabi no Ghana ye ho kire yeda ne de bia da ye se de ho beto ankwa ankra so pa de bia da wanhwe ni ya ye be nanso afi bia kwa we ya kwanma obosikere wakwahye eya hone ne mu no my Ghana emma yesikasem enko nanim da odi nsem sei eto nsentrefo anim. If you do the economics and today you look at how much we pay to IPPs every month, if we are taking a bold decision and decide that look, the tariffs we are charging today, let's escrow those amounts into an account. We're talking of about 70 million every month US dollars. That is on the back of the envelope, 700, 140, $840 million every year, not cedis, times the number of years the IPPs have been operating.
Don't you think that if we had escrowed this money, we could have built more thermal plants with VRA and sell the DLFM power at a cheaper price? 106.9. But the reality is that sometimes we all pretend. So when we have VRA, we say that don't charge tariffs because it's VRA. So we pretend. But when it's IPPs, we are compelled to charge the tariffs. We are compelled to collect the money. So when we have VRA, we say that don't charge tariffs because it's VRA. So we pretend. But when it's IPPs, we are compelled to charge the tariffs. We are compelled to collect the money. So why can't we do the same with VRA? And what she and on the young for John, Abdiraj in a pocket semo, and which I make say Ghana man penny, John Dramani man before my Ghana Benyatina Swino. Where Timmy Apua, Emma Apama, na eda o my Ghana, and Neffin so. Uncle Craig, your mom, what the Amaya one in near, made it to me the Juma, you see the phone secretary, may ye Did you Juma, my mature independent, a year pa producers no. Abeno Martinase, Aqua Pampu French, shell from my yeno. Ghana may etimia save $300 million. In fact, abaya dear penisuntino, Yamo Ghana man penny, Abason Chefufra, or de Abanum. So far, this sector is experiencing some significant progress. We've negotiated with the IPPs, and based on the numbers I'm seeing, I'm confident that we can save a lot of money. And so far, what the IPP renegotiating team has done tells me that we are saving about $300 million from the IPPs. The previous administration did their bit. We've also come to improve on it, and that is what we ought to be doing. It's not always about politics. Let's sometimes put the nation's interest first. If we do it for Ghana. And so I don't care your political affiliation as you sit here. In 4 years' time, you will determine what happens. Nekwa kramo no numnyam for John. Abdiraj na po echirema. Na nsen beto dwa say, yisi for containers bi enyantaban ni senti atua. Ghana man ya pa na chira kwan bia papa nya de containers ni yehunu. No chirema meke se de empirefo de hon kratasem akwadan. Abano ya penu no kura yenso eyo so afo hwe atenten ne so mekire doctor Dominic anyane ya meke se de nimpa bi ho akaka dwam a bibia kwa we ye pe Ghana man beti asempa nimpa bia ne ho bo mu no o ma Ghana beso ne pachi mesika bia wadi no watumi afe moment yakwa nim. And your management came to tell you that they've awarded contracts about 9 billion when the board approved contracts for just about 3 billion. And you can check from the records. You are given a threshold at the board of 3 billion and you end up spending about 9 billion. And it's not as if you spend 9 billion. You've given contracts so much so that the containers, when they get to the port, you don't even have money to clear the containers. So one, you are incurring cost of 9 billion. Two, you are not using the items because they are stuck at the ports. Three, you are paying demurrage for the containers stuck at the ports. So as minister, I have to work extra hard with the other stakeholders. And I want to thank the GAPOHA staff, the chief executive, and to thank the national security coordinator and his staff. And thank the chief of staff and Madam Valerie Soya and co for helping us to move those containers. It's been a very, very difficult task. But like I said, we should never go that path again. And as minister, I will not tolerate that. If it happened in the past, it must not happen today. We've handed a full document to the Attorney General. He's studying it. And if people are found culpable, I'm very confident that the law will take its course. We are not victimizing anybody. Any awoti ye e oswafo no e no da o my Ghana. Ya hone ne ensem ano mechere Minister for Energy and Green Transition. Oniminyam for John Abdullahi Jinapo. Yantua kasiabone so na Ghana mampani abedi echire eya Professor Nhyiraba Kwadwo Sammy. Abekasa echire mu se eye emera amo ya kendifo sanso na gender based organization fo mo abibiman mu emomodian no mkoso ambua eye emebunu eno wo eman Ghana mu sanso ana eye ma omo so ebomodian aye omo ankasa adwuma sane ebe ye omo so beboa esan se ye omo no mu gina ho e de maga na Agyei Sikapa mpuntuo ewo abibiman mu na bra okasa ewa bra mu bie 27th eyeso Zonta International District 18 eye bia na eye conference no course won kran hanom
ana Professor Opoku Agyeima Ekanfo Zonta International for so mabomodin ye papa esan se finhye aduonu nim ne yade omo ye adwuma hwese man so no ombetimi anya tumanya ombetimi edi dwuma san so no omo ye omakandifo na mama omo nkosoa ombenya ewe ye bibiman mu no ebo omo ye papa esan se omo hwese nkabom san so na gidie ne nsakraye ebetimi aba no matimi akon edi ama gender equality into omo mbo omo homodin ano omo mbua eye ma sane ebe ye omo so no eye gender equality no omo kono ombetimi akon awiodin sem say edituja. Welcome everyone. For 5 decades, Zonta International, you have championed rights of women. You have touched lives through service projects, education initiatives, and many partnerships. In particular, your association with the United Nations has resulted in support for other initiatives, many of which have had direct impact on our country, and I think on many other countries too. You have complemented the work of the Ministry of Gender, Children and Social Protection in advancing gender equality and safeguarding vulnerable groups. That's very important. Important gains have been achieved over the decades, but this year's theme, focusing on women and girls and building a better future, an even better future, is significant. And it calls on all of us to make equality real and lasting. District 18, spanning 12 countries across West, East, and Central Africa, is an example of unity. Our challenges cross our borders, so must our solutions. In Ghana, the government is committed to gender equality. We have expanded access to education, supported women in leadership, and strengthened protections against gender-based violence. But laws and policies must be complemented by partnerships with people and organizations, including yours. Eniya uti ye eye Ghana mampeni abedi eche Professor Nana Jane Opoku Agyeima. Yantoa oman adwuma kase wono so ane yebo ede agramum. Ewa aka ne otamuofo penin edema oman Ghana. Justice Gertrude Araba Isaba Tekno eden krata akwadan. Accra High Court. Sawa serenata. Ghana mampeni John Dramani Mahama paye no. Odnafa kwan bi so a obtwena ha wontene ho asekora efiri sei. Ghana mampeni ba yepe. Ose maame ni mode monsani. En kwan ya ofa so a oye adwuma no obo man Ghana kanti wotunu se banche. Na ya maame Gertrude Alaba Sabate no echiremu am. De adure no Accra High Court enka asori mfama no. Ne nyina ne sei. Niema ahodo a eya dodade a soma obesom ye na ese ne saka no. Ghana mampeni John Dramani Muhammad ne sato so a sa akade na na se sa dodade no ne nsenka. Enu achi nso efitiri mra wasom saa no. Aketua bi ho no ma ye senka eba ansa na Ghana mampeni bo betu na ade so na sa aketua ne nyina no ayede akamum. Enti court emomode ama Ghana mampeni enyi ne nsa emfafi na aketua ne nsanka na afi nso ade ba ko a o chim se entitlement no ne ye benefit ne ma hodo bi a esenka no som na chiri no ye de ma no ne nyina akwankodja som ne ade ne nyina amaso na ya mame Gertrude Alaba Tekno echiri mi se ode nkrata we betu dwa endrada na ochiri mu a osrata sesi ameka sempo Ghana mampeni wabone tirimu pose opese eye justice bafu boni otumi ma empenifo mode age ne tum na ono kokosom se o my Ghana temafo peni foforo nanso ochiri mi se da bi ye nchede obi yara Ghana mampeni di agro ochiri mu a enkopom se ne ma hodo a eye ono adodo de ne nsa beka ne na katie bi a akamu no otere Ghana mampeni ada san hyehyɛ no court emmontungu ba bi kura bafu boni die justice ompene ne empene champa pay no ya fa to emfense akonwa so sei ono yo man Ghana temofo peni da na ochire mu a mekese no Ghana mampeni emma wan ho moden se court no emma sa ne muntu opesu otu a ode intensa to no so a wabɔ ne kwadi no ochire mu a Ghana mampeni emfa hyehyɛ ne nyina bra bonten dwumadie bi odi ye anu nti no ochire mu watu na die no o mekirekire Ghana fo nyina nti ase bi ebio nso sesi amekese ochire mu a new justice power okrum he se die ompene ne mpene kira ompene mo man Ghana yetem afufufuro kopem se o man ye de ne ka eno wachi nso benefit any entitlement nyama hudu bi adodode a obi besom so otemofo peni ese ne saka no o man die no Ghana mampene John Dramani Mahama tena so nti enmanim yada court no ma ne sanka ente sa de a se benyo temofufuro de tonten tan sunne opapra kire mo man ye hunu se yes ono so gyana na so pa ne nsem we mu no na Dr. Kwaku Ansasare
ono wa former director at the Ghana School of Law echirem se ye ma me get alaba tekino na nim se Ghana kwamwa no eyo hina kwamwa na traditional story won ente sa akra nti se wadam onu se nto pa o chirem se by former president Anekupa former get to talk on not for people is displaying a lot of emotional imbalance and immaturity. He has to realize that the seat of the Chief Justice is not a traditional stool that the occupants can claim as a right. My initial reaction, but more on the legal terrain. What doing is merely seeking to re-argue, rehash, a case that she fought fiercely before the Pwama Committee. Ani awoti ye ayakane kwanchirefo penny at the Ghana School of Law. Niden at the Dr. Kweku Ansa Asare. Yentua Kasiabone Suna Ghana Statistical Service for the Betuja HM say Ghana for chese komo how how no de apeja nimu de akọ 7.3% de free first ekosi fourth quarter de ma ye mfimpim yenu ne aduonu nan nimu esan say ya de a omukun de ati e kompa wo man yimu na ye press release de betuja ye ya wada hinwe bosom ne de tosu dunsia ewa mfimpim yenu ne aduonu nimu na Ghana Statistical Service for Echema nipa hodu achese kom de eku omuoman mu sanso anomu ndi aduane ndura enoma ahoden so no ya de apagya ne mu ye pade free 12.4 million every first quarter nim de akọ 13.3 million ewa ye last quarter de man fimpim yenu ne aduonu na na chese ha dwen ye pa inti afi we ye world food day na omoye no ya de omobo modin ahese o metimi enya nnuane dura no so be mo maho no metimi adidi ye na timi aboa wom esa so bia wo ho kwan so timi didi ye na ono so ne ho etimi etono na ya report omo record ye di free voter region de na chese apagya ni mu every 51.5% e first quarter nim e de akosi 52% ewa ye fourth quarter nim sanso na mo bank na hanom dia omo chemu e wo form na emu mahu behia so betimi adi nnuane dura hodo no so beboa wom eno na mo record ye 20.2% say na pagya ni mu e de akọ ye 29% ewa ye fourth quarter nim a no so no ha adwen ye pa sanso na mo sin hwehwemu omo ye ni chemu say ye ma achese omo ana omo ye busuati na ya de omo ye mne ese mema na achese kom no ekum Ghana fo ye papa ya de asese na apagya ne wohwe Ghana fo ni na achese kom no eku o ma na achese 3.7 million ewo first quarter nim sisi apagya ne mu akọ 4.1 million ewo fourth quarter nim na Ghana fo ekire o ma adwen ewo kwan asese na aduane boa ye den ewo mayimu aduane no aba anso ne lorife nti ka ba akọ ebekwa pukura na se untimi mpo na untimi sori so amuni di nti no o complain kura abeden obeto o complain ti se dia kura obeto nti the most am complain so amoto skade de enso ajimi kofi no masa akọ plan bi skade de enso ne boy den kotombre de ne boy den sisi abo o beto mo money kura 5 cedis no kitikiti bi wudi ya de akoye mpo enso kra wo no na wa manage ne santo on hwe no man so no on reduce my na anu de my me buy mo de mama nka se ne boy de menya me size wo 25 me de koye nkuma fo ekutu ebi nti menya me DLFM 106.9 oh yenya benya bi se nya no pe na meto akoto wo leso ne different no eni ya uti ye Ghana fo ni bi na chi o ma dwen e de fa kwan asese nnuane buo ayeden e wo man yimu ma ofa so me pompe me toa ne fie me hu se san kruma stew ne mbe hwam pa me ne kofie pon a ye nkofie me bia me hia wele bia me na nenam ya ntoa dear o man adwuma ka se bon so ne ye body agura mum e wo finfin man ten nsem bi bo afiri ho na mo ba eni enyan na kuro ba ku bia no e wo finfin man ten mu e de daso e ye kwasi twukrom ene na ye bia ya kuro no de do na ye kuafo ene wo ho no metre farming community ene no wa central region na meka sei e ma ya omususu akura afi no wabu o nsa ompotem ho no mo no o ma so aye hio efiri sei Ghana fo a matenase abo mutirim po sei o man Ghana de ba bibia da sika akọ hye se wo mpaase mpo aye betuo no galamse fuei apie kuro no mu a wonom ama omusuo no nyina ne adi brika sei mese badwafo team pampa e ma de hye ne huna mane pam na nka ne kirem sei beya bosu menu ntam nie ade hye a wonom ewo kwasi twukrom ewo agona east mensin mo fimfim antam no enso mu nya bi nom won pipe kura de bi ni ho
ensu ahodo atwa mo ho ahia no so no ne nyina da eni na de brika na Ghana for beka na se beto odwa se konyako water treatment plant no empanifo atum no evise nsu a eya ye nsu a eba modern ama treatment plant we nya nsuo eso no so ma Ghana for nya nsu panom no Ghana for aba modern atias nsuo no musese bi mo mpreko edi magro tutum fuma gudie e mensuo nani adi sa de a ehu pante benfo dundum fidie no na meka zeze na mu kirem a o ma hya se ya dwuma nanso ade hya wode mo ko school ewo kwasi twukrum basic school no etima ha adwenye pam na baya ba ko oje mre ni de kasa botwetwe nkomo ne dindi ewuradwa o kirem a ohuna maneo emaya ne bu wa mo nsa pe o mu nya nsuo ehu papa ensuo ne nyina di brika inti abaya kwa classroom ekosu ade awie no otowa na senko po ya na sen menses anasa ne nsabuo ne ba pe age okofie fi se ensu papa obenya de asese ne ho no enya de obenya bi da okofa nso okrum ho no musu kosiesie ne ho pe nyadoa na ode kɔ ono akase ne paduam na mu kirem a ena no senti ene obi bu ne nsa pe onko school betena fie se akɔpem se ne nsabuo na chi ansa na wako school enam ne senti ama school no atompan ema yahodo mbu amu nsanya tetifie ha adwenye pa ne senti wa mo sere Ghana mampani se galamse no eku wonom nti abanya bibia nti sa de hia wonom ewo kwasi twikurum ne bedu baabi no wonom nso no betu agwa motema Ghana fa ngu se yes galamse no edi abro pa. It's water crisis. We are not able to get water for our own human resources, and fetching from the Ofa is a bit challenging, especially using to cook, washing and bathing. And like I am a girl, and using this water when I'm menstruating is a bit difficult for me, but I have to adapt to it because of the crisis here. When there's no water, it's actually a bit challenging. So we adapt to it, but when you get enough water, you have to use it fast for us not getting all those infections and all those bacteria into us. At times, I can't use water because of how the water is, because the water has to be boiled and all those stuffs. So when the water is not boiled and we don't usually use gas here, we use firewood, and I don't have time to boil it, so I have to use the water and come to school early. Our menstrual cycle health only perform because of insulin, and I eat gum mining insulin, so I a distraction. Today be I drink so no na Emma into me. We need water to clean our genital parts, to wash so that we can be clean, because we can't just change and use another sanitary pad. It affects us. It can give us infections and all those things. I'm a Form 3 student and I'm a pair. The time indoors, so I have to I will need the government to help us with the illegal mining water issue and to put a stop to illegal mining, and we can come to school without being stressed and all those stuff. Ehu me wo fa ase abaya ketwa ono no ko school ewo kwasi twukrom ene wo finfin mantem me kire basic school no ogina class eye JHS 3 ne den ede ewuradwa ena wote na kwese ne no achi ena ohena ono no ewo kwasi twukrom na kwasi twen a otoso enan kire mu se de adro die enko tanya to bentum ane send Ghana mampani wanso na galamse na mrase de a adesha mo kwasi twukrom de wanhwe nipa ba kompo enka kru no afis school na ewo krom hananga sanso kola ne yenso no tedu baby kra say break nkola no na obi akofie kwasenso no de ba se no ye no but amama aha papa kronanga say de ese problem ye face pa susem o mai kase pa enti eni awotie yo no aye wo hene ewo kwasi twukrom ene no ofinfin mantem ne den ade nana kwasi twen a otoso enai ena wote ne kan yantoa kasebone so na presiding member edema Manse South District nim sanso na ya assembly member de mama so data no honorable Samuel Kwame Amponsa etimi abomodin ahese ahofama owo so betimi aboa adusua ho nsem woni mensni mu no ebetimi akoso into abomodin ade ato amomuka biewom awomo so betimi aboa nimdifo wo mensnim so momomodin no mobu ase na adusua ho nsem ebetimi akoso ye no de nsemi atudwa wa bro bomodin ede mattresses sanso na chobos ne trunk ekoma school mu fra be ha omochi obi sinso he no mabomode atimi atwa omanya senior high school ni mo kwan omokọ akwa akosua de no chema ya de a obo amofra no sane be yo musuko school no ma
omo ho ebetimi ahan wo trunk chop box and mattress e dey ama school for say omo fan secondary school omo konku suade yes e bia me ho teme ni mo me hwese education e yade suo mu a e we yempesu yesu ya no sabi eso bi nkatia general hospital so free manso ha na go kwan kenti say enye bia nkwane MP e be collaboration ama yetimi IBB Franka Makohere Mampode share regional minister senka anaba yesu na kukufu na education e be mu na kwa do some person or doctor o share road minister ufura abai mu abai twom koi ministers ahodo twom koi nyina CEOs twom koi nyina maso fo ye ni bi tra no won kura ya mede no ya che o mo se secondary school ho no na life ankasa e beginning with okọ ha ho bebre ho na wi nom tramon nom na mfosem occultism lesbian normal gayism bibia ho na kokwa hia sefre enti mesere mo fra no se obia nyere no ho abofra bia wo tie bibia okọ secondary school so free man so ya so free hene so Ghana mai mu kwa de mesere mo ese on life no wa ni wiase no wa obia ntime mo Eni ya uti ye ayononyamfo Samuel Kwame Amponson no ana ye presiding member de Manse South District so ana ye assembly member de Manso data no enu achi ana wofo na ye school fo munya niam ni bi so echile ni so Black by school, let me hear the dance to a school. If you are on the day, you know, my Bobacas and my son, me on the coast. If you don't know my you would the Yanka is a Shram. Now, Jim Power, dear man, I'm going Shram. I'm going to show you on your castle. We are the Ghana, the day you pramper. Never been as a bit with the back of school. As I know, I'm a Massive. It's a big question. The little is one of the Shram. What are the idea where DLFM 106.9. So I feel like the baba yansu ye Jesus. Ora ko na da ma dengele. No ko ma da doctor ko ba yan che. Onno me tie ye no. Bitu mi ka pa so mi ya ye mpa so na me ba so no kure. Me ba no da ko SS. Ona me mattress. Eni ya uti ye eya ufo ni bi no mo che ani so edema eye honorable Samuel Kwame Amponsan. Amanibo yen sem trioni Samuel for wibuaten ana de besomye yen to akase won sen ko piem ewa piem antene mu dia na kasamafo de monim nyamfo brand champon ni campaign nto abotim no eye Mr Eric Amuakutwem edensem atodwa echirem sei adehia moye MP pamanyokoni ma mo wotumi se mbetumi ato aba ye frem se delegate no ekwanya ba osere mo da mo nyina da momomode na mo nto aba no emfama onim nyamfo brand champon Ochen se mamade yakopia piem mantem to abona ekoso no adehia mo piem mantem asuri mu se atwitwa chese ne momoma mu bomode ade bo na momode tai brand champo akire no ekwanka ne yipam na onimnyamfo Rick Amuakutwem kasem no akire ni se emfimpim ye ne do no nwotwe abato no mu de sempe ma yoko no pese o my Ghana ye nya omampani obefrem pia ma yoko no mu de a mamo nyamfo mso okra monto aba no emfama onimnyamfo brand champo viso no na tumi ne nsaka obetumi aboa na MP amayoko yi asan ebebedi Ghana so biom ne kasa mu biu ene wo kire se MP amayoko ni ma wosere mu ada momma ni suade hunu a esi onimnyamfo brand champon ani so no na mma ho dawru na momma ho moden sei monnya kasantwi enkasentie obi ada dabi hu hia kora monta na chi wonsiri mu pa wanya so beboa MP amayoko no ne ma kwankan de ma wonom na o kire mu sei wo fa nipa makoma num a wonom tu franka ekopretumi sei yakopon ya adoma emfimpim ye ne do no eye enwotwa bato no betumi de nkunim akwaje tumi de MPP na enipa wa safata barakope eye brand champon pe onu kuto nipa moto abada beboa ne mpema nyoko ni sebre etimi asesa na okire mu se osra da enmanim ya da obi anta na chipi evisa meka se de se manya ne sara moto abada cheba na champon de a maso be hye pam na meka se de onimnyamfo bana champon yade a wobontoa ewa payment ma meka se no amu kire mu a mo obi anya kasantwi mo obi anya kasantwi ne nyonko da munya ne ntane chi no boa na se moto abada ma no pe empema nyoko ni sa kira kese bebem ma mahu say yes amanyokoni mo de sa no manam Eastern region there ye fie na ye Eastern region aka M6 constituencies any ochna ye be na ye wie bebi yakobia no akoka no e wo stropa party for ni na jitu mo say Dr. Brandon Champon ono na ye candidate say MPP for ye tie na chi na ye de ne call about ye kwakoto no 2028 no enti bebi abekobia no otimu say party for na jinatum ono so no obedu ho no na
nkomo on the party for ni dia ne say yenka ye hombom as a political party na yenta na chi na yemfa nenko 2028 enti ye kasama no wa share say mema yen didi atem mema yenka bibia e betwi obi ana say yenka bibi mfa engu obi ahofi na emomu no nkasa na disuade hunu ekita no e na yenka ho asem ene na ansa de sa share krata ase e de ma presidential aspirants in share eno wachi ena MP pemanyo koni ma wode me delegate omo apie man tamu si kirem say yes oniminyamfo brand champon osafata na tumi no se de tie bia no ne nsa ebeka se kutu se bam eyi akwafu akade eyi yaku apemfo akade da neti am support Brian ne se me kwawa ye bi eyi kekew ni nyuma me kwato wo ho no nyuma ni nipa o hye wo mo no ye se ye mmere obi afa na aba ema Brian na so ba obeso ye na sen ma ni nyuma pa ebe konkan me kwawu ni me fa enye because of ninti na me kwawu but ba kwato ni nyuma nipa di ni hu adanse no se de Brian de ba ebe boa ye nti me sre delegate for say obia me anto ye aba ma Brian se kutu se bam ene se kutu se bam we eje MP pemanyo koni ma wonom wo apie man tamu delegate ni bi ene echirim se bena champon de se kutu se bam we enye ekuapemfo akadea yo na mane boy yensem twreni konte hene kofi opo ene di free apie man tamu ebeso yenyina wesu na yankenka madwenkyere ni bi emfa ensomum na presra osese wo hwe live edi free osu no say in fact ye badwumaden me so me das me wo fa se presra osei sanso na sweet Elizabeth diaba na say good evening my one and only Uncle Sam. The news is so radiant. Wow. DLFM no size tasty wom was in the ding edi sweet Betty edi free Lebanon zone 4 sanso na George Atta na George Atta so hwe live edi free da braka no say ye badwumaden me wo fa se George Atta me chia opa da braka from cheche munyinam na Dola ya jewa jedi abana wasi good evening Samuels and pretty Nhyiraba Sikapa. In fact kasebo ne mo de say pa oh here live at the free Christian village achema watameda se na comfort mighty di abana wasi good evening Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa DLFM wasi we are first and best in news onapo here live at the free Ashaman great US meda se na junior papa the abana wasi good evening DL today for life or say in fact yesompa na piaga de abana wasi in fact, Omagani ye badwumaden pa na de aka ne de. Adjoa de koguram e wo party headquarters. Yankopon kan ho bebre na. Ghana ne we de yesrem nan sense of ani tumi fa manti. Mesre aka yesema no mehwe metam na. Aka sema nan pepepe na yetam aso. Modie ni mumonwuram. Na asema dadwane. Ne nyina ne sa de hye omwo kwasi twukrom e wo central region. School for ne bi wo mo nsa mo nya nsuo mfansisi omo ho. Galam senti so ne nyina sa kofi fa video ne to so ma me why na Ghana for no mehwe de ye ka ho asemi. Enti ena mofra no bu wa monso mon kwa classroom mbetwe mo bu wa monsa na ndafo makoma konson ansana wo ma kwa classroom nam sama mofra no adesu nyina ekofom woti sensem se na ekoso ma we mu a Ghana ne yi wo ho ya wo sen 0593406565 ana 0534050199 majo Saturday sa kwadi atama committee 11 champion me enti anim dey majo meju so sak me enti o emo Ghana ye ni dachi o Ghana ye ni da na enkwala yi na even kwa mu kwa pichire a ensu omu de be use kura no eya problem yi nti omu be ye den dachi omu betimi awu mani ero ni asem no omu be wu mama ye omu manso abe wu madium ene ne tete no nyina be wu yo Sammy B, you're 24 for mu show. Yo. Omu pebe bibi no mu nyemfa asem we. Right, yate. Sakwade da CP. Usu betumi abo ediawura mu 0534050199 ana 0593406565. Kwasi twukrom e wo finfi mantemu e ho mtaye kua pa. Galam senti ne mofane bu omo nso omo ntumi nko school. Aje so mo twen na mo siesie omo ho wie na fua makoma be ye nson wachi ansa omo akọ school. Ama mofra no bibia e basa kofie besro na hwe lines na ma me asa lines no me nhyɛ da hunu so ha sei. Madwo Medofo wudi ni bia akasa free. Asante Zongo ni. Oh, Asante Zongo. Papa na ti saying. Oba ade adumo ominia. Me yenti o 30 seconds. E do ba isi. Ti se uye obi abuse. Na ti sa asem we.
na wunya ka ho wo ka ho na sa wunya adwen satra na pa sei na ko mai mu ha no ya si anu ko tu pani na a se furu ba ti ni do na si fomo a ya ti ni tu galam se da ai furu ba ti ni ke no ko mu ha ai furu ni nu ko bi ti yo ko mu ko ai ha o ko mi ba ko se si ya wo Friday say nanti ya hwanhwane wo hwan di so I guess a year Besa asante yadase ya menchira opi ase alliance na ba ko nya adwuma ba ko pede ya adwuma enti momfa nche ye mpa wo su betumi abo agura mu 05340 50199 ana 059340 6565 what run fa ye be pick na ye no edi nkomo majo ya ja ofa oh Mr. Agyei o ka se frɛ hen o me ka fe tansi mama me tia asante beta me enti o sebe mi asante kan o ti chana ni no fi chana no hunu mu kumu kenke su ko ama so fi chana no hunu aboabo akọ dabi nipa bi ana dom kwenti wani nti se ma ko ko mu kenke su nem so mu kwano te mo dom kenke su na klasa me ko pasa fe ayi bi different let me ko pasa no kwa no ko ga ni fi ya kwasma info ana involve yo na o man no one info na politicians no kwa ama politicians not to info no munyam yo ba no di bi ka bia bada da won hin na won hin di DNT what on munyam ma politicians here na ze won twe no ko na wo bi fe ukro na no na mo to mo bisa na mo na mo ye ya di kan se na bedu so ko no merase yo Mr. Agyei dance manya minchira opi me family last caller na yede sofa no ediasi 05340 50199 0593406565 yahu sa manfo ani abere frefre pa but ye lie no ba ko ai bia o kakra nti me twa me last caller na yede frefo dwumadie no ediasi na me wo fase Kenneth Atta aye krato na nsema hodo de dencheche wo man Ghana sport mu no eni me behwe gu honom ema won saka local and afin so eye amano nsem no enya sim kuma fi hanam ewa hanam si kura na make se na frefo no line na jam de a ye besre wa wo frɛ ya ama no fa che ye pa anya bo apayo na yenko be we nya be smack Kenneth Atta nchen na nsema do aboa no se sport no onfa mesuma ni na ansa na neti we mi ba DL Power Sports emu ade ejawo dead DL Power Sports on DLFM 106.9. Bras say Kenneth Atta tenase na nsema hodo a edi adencheche ewo agudie mu nsim no bebo ne se bobonam acheche maganafo obia ensa aka ne de animre Kenneth eti say bras ame bibia boko o twede amponya kopo adom ase yehia ya chakra yes yehia na check akra ene nsem okurum on ensem de dodo na ofie na afisama focus I think say Kumasi Asante Kotoko ejina kono this weekend yes Sunday calf coffee de shikers firstly work of Morocco. Sango for no heart to folk 6 goes to 6 no. Say you twa mo 1-0 wa Crash Sports Stadium. Has shomu 2-0. Ewa ha. Yes, that's. And e kwa no mama 6. Yes. Ti Kotoko de me bompa ese Kotoko ninkonim ewa Ghana ha. Na nka at least Kotoko tumi nya be ya 3 goals bi. Nearly be the share ho de a obetumi agina so na ebe ye den. On say we mu no say omo ba okrom na wan show mu ye a. Ukọ hwa ye den. They will just overturn the scoreline. No magu ani mu ase. Kwan be fast bi a omo overturning there. Me bompa ese Kotoko ntumi qualify ba we de akura last stop. Yes. We mu ntumi ntra. Me bompa ese nka Kotoko qualify na Ghana straight no nkoso no bat. Ghana ni hope bia Ghana ni bia hope se kwa. Aha, but Eden. Na at least football nation ye ko no kwasem. Me bompa me wo fa asefo ne nyame nya o madom. Wate? Me ye Kotoko have. Bahas dia me ye 4 Kotoko ndie me ye have. Senior mreti kajagum ne enko.
Right, yeah, mobi bia kwa biom Fembra deal 106.9 FM rason se na enwumresi ye jebre na agu kensem nsem yetumi ede bremo ewo kasebo no se ye be hya ase ede fifie esan se nsem dodona enso ewo fie na me no kase unim se yade a ukopie mu ewo the CAF Champions League yade a second preliminary rounds no emre ason games ewo ho over the weekend na ukopie mu enso ewo omaya ni din ede Cameroon dia Colombe Sportif etna fie normal awo kamen bobo kwa ni din ede MC Saso and Bobokwa, Nidin Eddie Remo Stars, our Nigeria, Omo Etnafie, our coming Melody Sounders of South Africa, no this big game on, and also Etmi, our Tam Sasona Ukopiemu, and so our Guinea Dia Clubber, your friend Horoya Etnafie, no more our coming Bobokwa, Nidin Eddie as far, Saso and a Vipers, almost Etnafie, our coming clubber, one on every Zambia Power Dynamos, when a games are Hodra, and also bet me Atoja, our CAF Champions League, and also bet me Atoja, baby. Ghanaians ever very interested hono gamer and obetumi atodwa the CAF Confederation Cup no dia games ahodro no and also betumi atodwa Saturday Zesco United ebetene fie no atonsa the Afre club and Galaxy FC Channel club no and Botswana saso and a club ye from of San Pedro Ivory Coast almost betene fie no atonsa the Afre club and team Cotton Sport almost Benin saso and Kumasi Asante Koroko almost etna fie atonsa the Afre club ni din ede Wydad Casablanca no gamer and obetumi atodwa Sunday Accra Sports Stadium na game no and also betumi atodwa nanadwi ye jemo enso etumi edama show so na wonim se Kumasi Asante Koroko gamer omo boneda kwesida no ade and ye mensa kan se Safuduku communication director edema Kumasi Asante Koroko wonim se betodwa na manfo eguso amo ka se sa game no kranya dia and also betumi aba TV so ama fans no omo so etumi enye bi ahwena breaking news amensa can say idea sa game no and also betumi about yentian sama opinion your friend Safuduku communication director and so Edema Kumasi Asante Koroko edituja edify game no Kumasi Asante Koroko with that as a game live on GTV Sports Plus. Yeah, we pray that it doesn't end here. Let us build that relationship so that in our subsequent matches, be it Africa or local, you continue with the alliance. And yes, the game is coming live, and from whichever angle you look at it, it's going to be a tough game. It has never been easy for Ghanaian clubs when they come face to face with their North African counterparts. Yes, and on some opinion friend Safuduku communications director Edema Kumasi Asante Koroko adi to just say we are Ghanani nasa game and kwesida no betumi atoda upe biasha and on the nations television GTV and on a game no so betumi atoja and anadwe yejemu and so etumi edema ewo jumede so na unim se me no kase adia ukohwe WAFCON 2026 qualifiers and on so betumi atoja no opinion your friend Kim Lax no ono coach and so edema the Black Queens of Ghana opinion no ono so etumi eden squad or the kwakopiemu qualification sa babawa your friend Cynthia Kolan goalkeeper so and babawa your friend Grace Asantua so and wenya babawa your friend Princess Dakon manfo or also squad and also kwakopiemu so and abaywa your friend Doris Buedua Princela Edubia Alice Kusi so and abaywa your friend Evelyn Bedu Comfort yeboa Portia Boaje so and abaywa your friend Josephine AK Bonsu or also enya squad or also piemu enso ho saso na Mary Amponsa enso eka squad omo ede kwako piemu enso qualifiers eno so betumi atodwa hye say game eno first game Ghana kwa away enso akohia Egypt eno 23rd of October ena sa game no eno so betumi atodwa saso na return leg no eno so betumi atodwa the Accra Sports Stadium eno the 28th of October ena sa game no eno so betumi atodwa Black Queens ase no ye jemu enso etumi ede ama jumede so na away from Black Queens no yanko mema afem no the Black Stars of Ghana ntia mensa kan se unim se FIFA World Cup eno totwa US of no dia FIFA to just 26 players kan no ye use competition as nay 30 players ena we country wa qualify kwa kopiemu enso World Cup na se also betumi dia represent o nation eno so totwa eno enam so ema me no ka se players ahodro ye wo mo amonone a enkan no na Ghana ye hwe players dia qualify
Enquiries no omo entumi amba ne omo achi omo ti omo hwe nim se nka Black Stars of Ghana a qualify ko pie mu World Cup no and also betumi atodwa US na yade a players wey omo achi omo ti se dan kwame bia no se coach Adjoa Agyei eto ensa from dia omo betumi abo Edin Ketia se akan Edema Crystal Palace UK saso na Callum Hudson-Odoi wofa obeka Callum Hudson-Odoi emre bia be se abrante Ghana ye bono a se ka abrante no wono embassy akan enfema the Black Stars of Ghana emom no abrante no etene town me no eka se de wono atwenity saso na abrante a ye friend Jelson Raksechi o se akan Edema Chelsea enso England saso na abrante a ye friend Jordan Emisa wono esi akan Germany saso na Romeo Lavia wono Chelsea player abrante we no wabo game Edema Belgium man but me no eka se de yade a ono so etumi atwenity adan kwame biotoaro Eden squad ba na uhu abrante fe Romeo Lavia woma eno breakdown ameso me breaking it down and so Edema saso na abrante a ye friend Josh Echampo a defender Edema Chelsea saso na goalkeeper ye friend Rome Jaden Owusu Odro ono so esi akan Edema AZ club no saso na abrante friend Alex Matos saso na Maron Buedu wenum players a ye wo mo ewa mononi a me no kase the Black Stars of Ghana omo qualify for World Cup no omo achi omo ti se coach Adjoa Agyei and so inform squad ye de ekwa kopie mu US of Nana Gino ye breaking it down and so etumi edema na unim say Black Stars of Ghana preparation towards a World Cup no omo any South Korea mine e de yankofa ken say betumi awen tam so 18th of November and as a big game no and also betumi atodwa South Korea and Anaji ye breaking it down and so etumi edema na unim say Ghana Premier League matches and so betumi atodwa over the weekend and idea ukoshe games ahodo and so betumi atodwa Sunday breakum Chelsea na fie awa kami bobo kwandin edi Accra Heart of Oak eno game eno betumi atodwa Golden City Park hot na big game no eno so betumi atodwa Saturday Dreams FC omo na fie Tuba Astrotef no mo awa kami bobo kwandin edi Nations FC South na game eno edi wono medium na fie TNA Sports Stadium no mo awa kami bobo kwa ni din edi FC Samate South na bobo kwa eno wenom Baseke Holy Stars no omo na fie no mo awa kami bobo kwa ni din edi 11 wonders ayedi emunsem no enso etumi ema hye se toko game na wo so mobo editor Young Apostles no sa game no etumi ambassador sanse Kumasi Asante Koroko come Sunday omo ejina kunana omo ehjem se Ghana Franca no omo so betumi ehin bababa enso ho a ene eno ensema no efi ho eba na unim se Baseke Holy Stars saso na club ye from Young Apostles eyade a ukopie mu GF akache a eyade a motumi editabo enso etumi editabo these two clubs sanse o hwe game eno etumi etodwa already GFA edi abetodwa se oye club na usia kan the Ghana Premier League 48 hours ese otumi provide videos highlighter eno game etodwa me no ekase Baseke Holy Stars and Young Apostles enya de omoso etumi nhihye a GFA forum omoso etumi editodwa article 38 clause 8 no eyade a mpenifor etumi edi aboard these two clubs ananaji ye jemu enso etumi edi on this note ye twa ho na yemfa fisem no nsi ye ba na amonane nsem no enso etumi atoaso. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. That's super. DL Power Sports on DLFM 106.9. Right, yeah, to us on the farm common on Tempa, so I am question Sama, and also every hobana and Shase or Barcelona Bobo Kumna Brantia, Jefren Lami, Shama, Unimsen and Sia Brantiano, Camias on me and Bon Kims, a Hodro, and Fema Pass, a Bobo Conessa Brantiano, one up a king Nognani Cocha, Jefren Hansi, Delta Flick, Eddie Tudasa Bueno, Washa say a yen Yamon Sembiasan say Gima. Barcelona boy editor Paris Saint-Germain a branch fell Lami Shama and so it me late and on 20 minutes unim say coach your friend Hansi Delta Flick obefa pass abobo kono or the to maintain him say oh yeah player na say oba late and don't cry 1 minute crana and ya their next game no we to me start and I'm so Emma branch fell Lami Shama one late against Paris Saint-Germain name no opening friend de kono sporting director and so Edma pass abobo kono no
ɛna influence opinion your friend Lami Jamal says sa game no one so betumi abo sa game me a coach your friend Hansi Data Flick edi to just sanyama ɛno etumi eto dwananya dia one so nempo etumi eto ya me de emunsem enso etumi emon Romeo Lavia me din kan edi ne ho nsem etumi atodwa na branche no edi to just ya dia se Ghana coach efe Otto Ado eto nsa fe no ono Romeo Lavia no ono betumi age pini esika enso edi ma the Black Stars of Ghana chansa branche no Belgium national team na ya dia one game and ono so etumi enyama Belgium minor FIFA and so edi to just say we player na say mom no we sia kan and so not more than 2 dia who so betumi aswehye wo nationality branche Romeo Lavia no ono so edi to just say that come bia coach Otto Ado ono eto nsa fe na Ghana ono betumi esia kan enti unya Thomas Tepate na unya branche fe Romeo Lavia e wo mfifi afemu anyemwa se minister edi to just say Black Stars of Ghana ye betumi achade no eye FIFA World Cup na nana gino ye de emunsem enso etumi eto Kylian Mbappe Lotin eye player enso edema Real Madrid unimsa branche no obepie mu e France national team na emom no ono epeki injured me tenesa branche no game at Madrid airport editor Hetafe no enya dia branch efen Kylian Mbappe Lotin wono so betumi esi akan me no e kasa branch no eye 4 to eye 6 weeks na branch a ye fen Kylian Mbappe Lotin wono so betumi atenechi a ye de emunsem no enso etumi ema na me no e kasa won ukwohwe the top 10 highest players e wasase we so players ukwohwe omusika nsensema omochi e omo various clubs abrantia ye friend Cristiano Ronaldo wono enehuri edikan 2025 upe players asiwe so ye tua ne kakese pa na ye Cristiano Ronaldo e $280 million eno e skaputina Cristiano Ronaldo afibiano anasa club no womo so etumi efama Leo Messi tosumienu eno e €130 million eno e Inter Miami ena brantia ye friend Leo Messi ono esi akan so na Karim Benzema ono ewo bobo kwa ni din edi Al Ittihad e yade €104 million and I said dollars and a clubber ye fan Al Ittihad forum omo edi ma branch ye fan and I said we no e Karim Benzema na Kylian Mbappe Lotin esi akan edi ma Real Madrid e $95 million Erling Haaland ewo Manchester City eno e $80 million Vinicius Junior ono ewo Real Madrid e $60 million so ena Mohamed Salah ewo Liverpool eno e $55 million Sadio Mane Senegal ni no wono echi $54 million so na Jude Bellingham ono echi $44 million Lamine Yamal esi akan edema Barca bobo kono abrante no eji $43 million into 2025 upe players omo eji sika enso omo club man eno ena metumi e breaking it down enso etumi edema ewo deal 106.9 nana gino yede dotona enso etumi etudwa na unim se abrante a ye fen Inigo Martinez esi akan enso edema bobo ko e fen Al Nassr na boy no edin sem etudwa se uhye kwan Cristiano Ronaldo ono ejene fels ebra wono Inigo Martinez no ebepie mu ewo Barca na ensema amafo kase Ronaldo no wono entinenim ema players no ono Inigo Martinez de odi tuja se kwan bia so no upe player wono etumi entinenim edema ni colleagues pandia na no eye boy ani tin edi Cristiano Ronaldo anana gino ye breaking it down enso etumi edema away from that yenko piemu ewo FIFA seye na unim se FIFA World Cup na nya dia eno so etumi asha se ne mom no entia mensa kare se tikita ye de kwakwo remu ewo US of A no FIFA de tudwa se ticket no ya san sa esan se me no ka se FIFA edi tudwa se pre-sales na ono enso ebiem na yade a nipa dodo na enso etumi ato ticket na nanadwi ye breaking it down enso etumi edi ama shane sa brantia ye fen Bradley Bacola esi akan edema Paris Saint-Germain tia mensa kan se Bayern Munich for no atwomuti so mo pa brantia ye fen Bradley Bacola so na brantia ni din edi Keva Kvaratskhelia no yade a Bayern Munich for no atwomuti se brantia no kwan bia so next season omo kwa no enso be piemu ewo club no ma ye kan emunsem dodo na enso etumi ede achomandin kan ede atu se Brazil man omo etumi a qualify dia omo etumi out la ne friendly games ahodra omo so betumi abo achane se omo ne Senegal betumi abo enso ewo the Emirates Sports Stadium saso na Tunisia omo betumi ene omo abo ewo ho a eno aye nsema no so efi ho eba na
Paris Saint-Germain na catch no mo abrantia ye friend Osman Dembele enchepi and abrantia no ono eji Ballon d'Or na nsema eno every boy no akachi na airban say contract extension no kamia say Paris Saint-Germain for no omo enye ready say boy ye friend Osman Dembele unim say sika Messi ebeji e Paris Saint-Germain no eno ana abrantia ye friend Osman Dembele ne entrage no omo ehwem say Paris Saint-Germain for no omo tumi ediama abrantia ye friend Osman Dembele ye ka emunsem dodo na enso etumi ediacho e wo show no so a wo so onsa etumi eka na the most valuable players e was as currently players and ye tom ye betom abodin pana abrantia ye fe Lamine Yamal eno 200 million euros so na abrantia Jude Bellingham ye ton sisi ye 180 million euros so na abrantia Jefferson Ellen Haaland Osiakan Edema Manchester City 180 million euros. Kylian Mbappe one etoso 180 million euros. Bukayo Saka Osiakan Edema Arsenal the Cannons say ye ton Bukayo Saka eneya 150 million euros. Arsenal Vinicius Junior say mandate for no Madrid say next summer omo ton boy Vinicius Junior 150 million euros. Arsenal Brantia Jefferson Pedri Gonzalez say Barca for ton Pedri dia 140 million euros eno Skaputina Brantia no eno so etumi edan so na Brantia ono etoso wotwen Brantia FM Florian Wirtz ono esi akan Edema Liverpool club no say ye ton Florian Wirtz eneya 140 million euros sasuna Jamal Musiala osi akan Edema Bayern Munich 140 million euros sasuna Brantia ono etwa to no Michel Olise ono players top 10 meno kaseno ye tomo wo wiase a wo mo bo no enso etumi the Cole Palmer uye Chelsea fan atie Cole Palmer apiki injury me no say to I said December and a boy friend Cole Palmer ono so betumi akame back to Chelsea squad Barca game at Chelsea omo airport editor na nya dia Cole Palmer ono so betumi esa kan saso na Chelsea game omo airport editor Arsenal the Gunners in Cole Palmer ono so entumi esa kan on this note ye face channel pa ba details e mono wo betumi ati e wo dwumedians yenje mu emfa ma Sammy B Kenneth and some de bit mupa me hu se brenna edi etiana yam yadom echina comprehensive mo be begu for magana for hu de yakona ansa ne tie kotokoye mo mpa mo ansa wakowate me pese kotokoto me wini both home and away na Ghana Africa for so hu se yensu ye gina mpa ntiti mpa bu we kwa makotoko no Yamakadeleko no I let it clear Father in the name of Jesus Sawote Tikotokofo ne so manwini a meha wo pa cause ohwe akulampa ya odi egu hode kofo ya prepare chiri kura ndi akwa eyame ya do ma china kura mu atene abetamu a wogu uma ma kan nyina me mekọ akohwebo ni bi say Sunday at what time 3 p.m. yes me mekọ me ni kufi be ko nyina akwata kotokwa chi bi say Ghana na isi akan no against Morocco ananya sa e chiri din me da se pi me wo fa se Kenneth Ata na no wo pa sa ku e na wo te ne nka se wo de agropama so nsem ebesome wakasebo no eso no na kasebo no yegina wesu ne yebu nukom se pon aye nkoye na ye Friday ntine bedin se hu kakra nse bekwa aye den yakọ ne edwuma na mamra no na make say the birthday bi aba enti kofi boa me na DJ afiba unim yanya mamra na me no mienu yeti atifia ha na we dey make say the ono atwere na me pese menya asem timi kuti no o say happy birthday to Ashi Obi inside Achim Water. I wish you a joyful birthday with good health and wealth. It's my prayers that you have a great encounter with our Maker. May you be great at your new age. Enjoy your day from International DJ Afipa. Enti miame wa fase Ashi Obi. Twede ampo Yakopon nhyira opa. Na wa wodana nyeso no DJ Afiba se opewasem papa. Yakopon ma nkwa tenten apomudi ankwa mfie wo mu. Na ma woda we enya soronko kra. Na Nyankopon onto opono watamfo anim na okuruwa enye mamu so nomfa ne ngwasra na mpetepete otirim. So happy birthday go to you Ashi Obi wo watchem water DJ Afiba se wodo opewasem Nyankopon onhyira opi Kofi yanto aswe na DJ Afiba no wamfa ba akopɛ wase we nso ekɔde ama Candy Boatema na Candy Boatema today is your birthday so DJ Afiba bro for the American sa de ama no se na today marks a special day in your life age with grace and may you be great on this special day from DJ Afiba so oba hofe Candy Boatema aba
Nyankopon sa no ofe ye me wofa se amekura ma yemre enti Candy Boatema soko hima Kofi na picture na wayi no wo be nden ade fa kamfo in fact DJ Afiba ma was wa ho fe ni ho ofe pa me bisa so won wade ya fa no na ma na ma Kofi Taylor ma me na on fa ma me sa obedi mawu so happy birthday go as to you Candy Boatema in fact ho fe ya bi shira opi na woda we ni yesonko DJ Afiba international DJ opo adwumade o DLFM 106.9 ekwa pemade hye se menka ncho so ope wasem ya mi shira no wawoda no onye no sonko onte ne mu fa nkyerɛ wo no mo watamfo ne nyina nsi mutina so wanim oma nkwamfe ahoden wo mu a ende pa wo mu ahye mu ma so happy birthday go to you Candy Boatema ya mi shira wo no onye okese pa we every international DJ Afiba na wase yamfa wo da kesi we emfa mo sika hu se again hu ofe pa kama aba onchi bia meware dia fi be ye enche meware o se na ade fe na me kamfo na ase ani abri ase wasresre sa se wo hwe ade na eda fi o menim se me kamfo ba bie ade ni wura me kamfo ma ni wura ana no so wo fa ma anya ade so ma ya gusua ewo breast cancer awareness month nim enti e besere efutuo we mu nsom mu ama wade no mu hwe ni ye pa na mu nsom ye enie no fa si wankasa kasama yenko oba wadefo wokunu no beda all pant to come from no so woro koso omo tia na pant na ate ntafa we ride at them we sort at them we wine at them no afa mo yamhye mo kunu nya so ndwe omo so ba ba le bo mo dua dem uko bo wa dua ya ba wa nya dwuma we SS wo university for no wie university for no dey wonum be wie na enam sa de a ene ade we sa na hwa sa na meye sa na meye sa na mo be ye de ye ware mo na se ye twekofo na mo twekosoro de a ene se ya Shegelege yes wo nickname no Shegelege ya nware me bia no adi me ka Shegelege awonye so no Shegelege ya nware me bia no adi na mra ne no umra ne asai bidi agoro basakasa aya mo hwe TV so aya mo hwe TV so ye di agoro pa na bede na ka ba konye mane tew na ye nsore so na aka last one na eno na sikapa de bedi asa ne ye kokra na wei ekọ edema madamfo a ne din ede abebroni na abebroni e wotakwa bompie so ne na woda so senior mepe wasempa ne de meka ne se ne eye wa wode ne twede ya mponyankopon onhyira opa no te nanim emfa nkyerɛ wo ompagya wo emfra domu emfa kwadum na woda we no onya soronko pa ne nya nije emfa manyankopon ma nkwanfia hoden wo mu na onto opon watamfo anim onfa enwo emfa wutirima akuruwa no enyama emus na ye ni yidi ne ni wachi nkwa na nyina so happy birthday ekodi ama wo madamfo awudinde abebroni wo takwa bompie so nyankopon hyira wo no ma awoda we no enye soronko kwa mesra ya afre me ne prepare chire wate mete won ka che ntia be nyame hyira wo na woda we no onya ne soronko kwa so happy birthday ekodi ama wo abebroni a wo takwa bompie so nyame hyira wo pa no onte nanim emfa nkyere me kese di opere fa yesore opele mame uko mia wase nofu mame oh mame me na mi busa na sema mama mame me pa chaw na ma atwum kakra na mabo ana me dam ho akomachi no wabetina machi na nsa koso nufu tinye se bia wo bo na mada sheda na mada wo ba ya no wuni no mada na mada ana obo so me nufu fi wase ba na me de me ba ma wo na me wo so me nufu na mada ai opele o ha adwun ko sika se ena ye Friday na se na watwene be ya da ehia ase free da ben efia da efiri na kwade afutuo ni ba bia mesre hwe ne wantu obi afo enne de Ghana life manyankopɔ ya adoma mandi anopa afutuo be ya adwuma na ameboa enti enne so afia kurasi abakuru ma wani nya den enyi jiwani enne ye Friday no mum efiri Monday ko no wani na hopa yemfa we nsoro so ne prepare chiri ana ameboa yem prepare chiri kura ba ma wo seche space bracelet 5 gudinsa ring be 10 esese no le space no mo osum le bet ene ne mpaboa aya de kro because abema no hwe ma oye fan boy kombede me wo fa si pa ohwe ma na wo hwe ma me yen kokura mabakuru uni ana me chiri no me ne maguzo no uni ana me chiri no me frequency abakuru e ma kokko mo me ye ni amne ska fo me chiri hey so here you already me kokura si biebo banka bra agurazi de min ko biebo mu kokko na aka wuram mo kwati mari hey sabi asedo ye ko ene kurase kasi bonu ye de si emusemufo ne ye maize meber antwi ahofedua
ne tiri te sɛ sere homa na ne mu tegya tuntum so wi otomrosie ene sɛ mo ede ema yen champion tailor Mr Frank Jerry ede ekopie mu Facebook and afisi YouTube. In fact utunu tu awse wa krabo one gina konson tutu ko twa man seto me bi paigu na tamfo ani enha ho kra no gina na so ebo adwumade de som yen DJ Zigby dudu afre ne say Ozikios edi ahya daka mu no eye Mr Samuel akwa echinchim efiri nfuma de som ekase mu da ho kra ogen DJ Afiba onkoye o manyamura support no ma yesom fe na ye kwe no akenkanfo ne ye mienu ye hwene tia sentemu edi ameje so eye wowofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahotedin ene Alhaji Abdul Twasunte mene Adjoa Agyei Sikapa ana hotedin ene Dum Solevi ye kono hwan na e ba DJ Zigby program ne ye den awoso eno besisem eye Friday enwuma awoti bi ache obebo ni nyina dem o kasa vini nkoso na DLFM 106.9 yakramo Hey Kwame ade